Gotovo je. Epizodna uloga u MBA ligi je završena. Petrušev popio otkaz u Sakramentu i sledi povratak u Europu. Jedan od najpoznatijih košarkaških novinara na svijetu, Adrian Wojnarowski, saopštio je da je srpski košarkaš Filip Petrušev završio sa svojom kratkom epizodom u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Podsjetimo, momak rođen 2000. godine je nakon epizodne uloge u Filadelfiji tradovan u Sacramento Kingse, ali ni u novoj sredini se nije dugo zadržao, pošto je ubrzo otpušten, pa se samo čeka još zvanična potvrda otkaza. Sastav Kingsa je pun, cilj je da se zadrži fleksibilnost kako bi mogli da u nastavku sezone potpišu nekog slobodnog košarkaša, a nekadašnji igrač Crvene zvezde definitivno nije opcija. Najrealnije je da se Petrušev vrati u Europu, Delije bi volele da ga ponovo vide u crveno-belom dresu, ali šanse da se to zaista i dogodi su veoma male. Definitivno da postoje klubovi koji bi voleli Petruševa u svojim redovima, čak se i šuška da je Olympiakos pokazao veliko interesovanje, a hoće li se to zaista realizovati ostaje nam da vidimo u narednom periodu.